Sabat jengah dikenahe ane jani kuranane bukan nyawane ugugen ngari yang tusing karwan hundok ngamik-mik tatap ragat uyot sing rerenan gaen nang kopi panas serba salah beli dadi anak muani sing tan bener beli di madan adine kene gaene cema pelih gitu gaene cema pedih pusing pesan ilmu mengaji yang beli mari beli mendak ilo galak yang beli memunyi ilo bangras sepanan beli mule ilo ngambung tengah yang dibangun ilo nyaljau pangkengken beli dati kuranan hati pangkengken nyerah beli nyerah kalah beli kalah paling melah lungan beli mengalah nyerah beli nyerah kalah beli kalah paling melah lungan beli mengalah. Salah beli dadi anak muani sing tan bener beli di matan adine kene gaene cema pelih gitu gaene cema pesan ilmu mengaji yang beli mari beli mendak ilmu galak yang beli memunyi ilmu bangras
tindih untuk menang. Yen cager masa depan beli
si demene beken mekade bisa masih nyakitin nanging adi ane sayangan ane madan tunangan beli kerasen sing ada bedane Suba makhluk beli mikir-mikir sing taen adi sayang jak beli sayang beli sing taen hilang nanging adis tada kuangan sakit hati nenana ampurayan sing ngidang nudugan kena bali matadu adi sing rungu dikenah beline pang padang ngajian nedotang adi apang beline ngalah sing kalbuwe adi nepuk beli melajah jeling jani ngajinin tresna sing kalade beli dari pelampiasan rikale adi mama de sing karuan apang beling neng alam sing kalbuwe adi nepuk beli melajah jeling jani ngajinin tresna sing kalade beli dari pelampiasan karena adik mama dek sing karuan Halo, Dek, kamu Sabtu depan sibuk nggak? Ayo kita nginap yuk, rame-rame. Oh, oke. Aku free sih. Oke, thank you. See you. See you.
jani tiang mesaput rindu beli sayang sesai tekengul gulin hati rindu puniki nena deng kasmaran. Ya diastun beli tu sing sidegelahan kanggoang ni jani batas ngayalang beli ngelutin beli ngecupi beh beli nih sebilang wai starte merawat kenyam manis beli oh sayang kidem kedatang starte mengode aja pangsi deme besikan kangen rindu nebi sing nyidang melesan yang suba ajak balik kewa ban ngelesan ane jejehet balik sing nyidang melesan tresna ngancan lagali kewa ban ngelesan. Kedin, apa aja sih yang dia suka atau yang gak dia suka? Kedin itu orangnya simpel, suka berteman dengan siapa aja, nggak milih-milih teman, nggak sombong. Yang paling aku suka dari dia itu kalau temennya lagi susah, dia pasti suka bantu. Susah nyari orang yang kayak Kedin itu. Ya diastun beli tu sing sidegelahan kanggoang ni jani batas ngayalang beli ngelutin beli ngecupi beh beli nih sebilang wai starte merawat kenyam manis beli oh sayang kidem kedatang starte mengode aja pangsi deme besikan kangen rindu nebi sing nyidang melesan yang suba ajak balik kewa ban ngelesan ane jejehet balik sing nyidang ngelesan tresna ngancan lagali kewa ban
bemakalo iragama tunangan bebareng-bareng cara makurenan rerama pada nawang beli sai ke umat tiang sing medaya ragan beli ngalain tiang majangkapan pusing jaulian makalau metunangan hiragalakan dadi mekurenan yening subesing jodoh sinah pasti kau mapalasan cara tiang bengrang sayang sakit hati mapalasan tiang sing nyidang kangen sab
nyaman di sisin beli wantah beli. Tu sing cara tunangan tiangi ane pidan ane selesai ngatur hidup tiangi pragat sai memade ngaenang tiang sebab sing laksana tiang bana stata pelih melaksana tu sing cara beli ane selesai mengerti keadaan tiang wantah beli. Liu bintang di langit bersinar nerangin bumi nanging bausek bersinar terang nyujukin hati teantah ragan balik tunangan tiang sayang terus nanti yang jak beli kalabat yang kanti mati tiang jak beli selamane. Wantah beli liu bintang di langit bersinar nerangin bumi nanging bausek bersinar terang nyejukin hati tewantah ragan beli tunangan tiang sayang terus nanti jak beli kalabat yang kanti mati nanging basik bersinar nyejukin wantah ragan beli tunangan tiang sayang terus nanti yang jak beli kalabat yang kanti mati tiang jak beli selamane selamane.
simpan. Beli ada dini bareng nimpalin